Oho, көз тибесин, баракалуулар яман көп экен. Мына көрүшүп отурайлы ушинтип эле. Аялың жакшы болсо, жаман эркекти жакшы кылып, жакшы эркекти хан кылат деген макал барбы ушундай эже? Бар. Ушуга мындай дагы бир макал бар да, ушуга мындай кандай десем, мындай соперник макал дейби же, мындай макал бар. Алтын баштуу аялдан бака баштуу күйөө жакшы деген макал дагы бар, а? Барбы? Бар экен. Экөөнү салыштырсаң, эч бири-бирине туура келбейт анан. Алтын баштуу аялдан бака баштуу күйөө жакшы дейт дагы. Ne gülesin ama? 1954-жылга түшүп калдым эмне беле? Жоқ bu munda, munda kurayın жоқ bu munda. Kuraydı verip koyçu. Ece. Verip koy. Lan bu bala mikrofonu jiyip alып naraqta turat qo'y bu ya. Ece. Echeleve. Sulu kız de. Sülerimle gülüp atasыңар. Şu sulu kız degeningizge gülüp atacak da. Men bu yaktan ketip attım bile. Anan ketip atsam sana bir makaldı uğup kalıp kayra gelmedim oşonu bir neme sen menen razbrat etip koyun dep keldim atam yerge. Qayсы makal? Azır ayttın koy ne degenler? Jo men el menen сүйлөшүп аткамда алтын баштуу аялдан бака баштуу күйөө жакшы. Во. Мына Турбаев алтын баштуу аялдын алдында. Koyup. Hırda sırrı жарашкан, бийлесе бийи жарашкан сулулук өзүнөн кетип турбайбы мына? Эже, кечирип коесуң. Ежелебе дейм ами. Сулуу кыз де. Атаң макалыңы угуп, атаң макалыңы мен нарактан кетип атып угуп келдим мен. Сен менен боп кетейин деп. Эмне кылып кетейин деп? Боп кетейли деп келдим. Кечирип коесуң, мен күйөөм бар. Аялым бар мен не? Неле жинди кылып атат мына? Siz kayaktan geldiniz özü. Ya, niye ben iş kılmadım kayakta. İş kılıver, işin kılıver. Ben işine müşahede etmem. Prosto köz, uşu makalın emeği çağıp geldin de. Atınız kim? Atım bu. Gözüne memle Angelika görünüyor atan bu. Atım Tonya. O, kanday? Tonya. Tonya degen at kapatаңызга жарашпайт атат да. Менин капатам саңа эмне кылып атат? Сиздин капатаңызга Патила деген аттар жарашат. Силер эмне күлүп атасыңар? Ким эле менен сулуу болгонсуң. Ошо Патилага ылайыктуусуң деп күлүп атышат. Отурат ананда аяшым күндө күйөөсүнөн калтак жеген өзүнчө. Келип алып алтын иштерди салдырып. Кечеле күйүп койбоду беле, салып атып беле. Meni de Allah talam jaratkan, nele meni zdast atıyor tasın? Meni memni almamat jarat ketip be. Gel severbegin, uktun bu? Elim Türk kolayını ya. Özün çölemine suluğumun dep kıyın bolup atasın bu. Elim Türk kolayını, suluğunun kastımı kurup ayıp bolup. Şu makaldı qayerden uqqanday bolup. Bu makal özüme kotarıp algamın. Siz düşünmüyor. Ecelevedi otam, suluğu kız de. Canım de. Görüp atam sululardı, suyulup düşüp kalıp atar. Jönele men uruşa öresip çıkmam. Uruşpayım ben seni, sen karot sana varışım gerek men uşa. Kanday barış? Seni trebit ediyorlar. Yaşaşım gerek sen menen. Tez yaşayım geliyorlar. Şu kayaktan geldiniz özü. Yine planetadan geldi deysin, şerdelle geldim. Yo Ece'm da jakşırak. Eceleve de o tamam he. Sulu kız de, canım de. Erkelet yetim, erkelet. Timel erkeletken jakşı görüyorsunlar. Tilim var baydat da değil mi? Barat. Jönle ayaş debeyim be. Var. Mınday da sulu kız. Özüm neydi onu yol otam mı sulu kız. Kayaktan geldin. Men be. Men papamdan geldim. Karasögöt'ten geldim. Karasögöt'ten. Yakam nege? Ha? Yakam nege? Çöv organı geldi deysin be. Şu işlerim var, Layla'nın kötü atçana makalım ukalıp şimdi mi oldu?
Жоқ, рахмат. Эми кете берсең болот. Мен кичине эл менен сүйлөшөйүн деп мындай кичине неме. Айланайын, ишпишиң сүйлөшпөй эле, мындай сен мындай кандай неме кыласың, Мындай бала чака, семьяңыз, үй бүлөңүз бар өзү. Жөн эле бир эркек турса келип алып тийише бербей. 3 жолу турмушка чыктым. Үчөндө тең түшүп калдым. Сиз бул кетишиңизде дагы бир 5-6 тонн башын жабана кетсеңиз керек. Ошо сени чоттоп атам да азыр. Мен занитмен. Неме? Ким тойнап эле, ким эле? Не oldu турмушка чыгып, не oldu? Birinci güyeme çıkan, birinci mına emeğe çıkamın, Başbulak'a. Anan? Başbulak'a çıksam bir geldir güldür yerge tiyip aldım. Ha. Ne oldu lan? Geldir güldür görüngönüz gözüme. Meylem yer kıl balamda yaşayın dep 6 ay yaşadım. O? 6 aydan ki munda karasam al alkaş eken. 6 ay yaşap bilmedim ben alkaş. Bir gün soğuk gelip kaldı da. Aşağıdan baykap kaldım. 6 ay var içip sürgön eken. Sırası talağım verip getip kaldım. Ama öyle giyin kaka turmuş. Giyin alыс da öyle жақсы kız alысқа түшпейді дегенде эле мадаға түштүм кайра эле. Sen kantüyle sağa güye tayar turat ele. Sen toğotpay atpayсың be? Tirikti kuruq koybайт. Nele çöntөңө колуң салып алып эле керсесиң. Суроо берип атамды. Мен деле суроо берип атам сага. Tirikti kuruq koybайт. Макалды билесиң бе? Тешик мөлчөк кыз көчөдө калбайт. Неле болуп атасың? Кандай аял эле? Жакшынакай аял де, жаным де. Men atım kemele ele. Ne olup ajraştın alan? Экинчиге ошо мадыга чыксам, ол насчы кеткен. Ne? Жана Кыргызстан макал дейм да, Кыргызстан закон чыгарып койбоду, түкүргөнгө 5500 сом. Бүттү. Айттым, кой дедим, нерine челегем илип бердим, баклажка кылып бердим, болбой эле чеге берди. Анан? Элестесең, 10 сомго нас алат, 250 миңге карыз болуп кетти. Жакпады. Палпыз түкүргө, койчу айланайын, сразу ондон деле кетип калдым. Üçüncü kayık. Үчүнчүгө деле алыстаган жокмун, келип атып эле, мен кыргызчага түшүп калдым кайра эле. Gülüp atkanlar uşaktan oşaydı. Мен аяштарым кем бүт эле мына. Бүт кыргызчак, мады, башбулак, кара сөгөт бүт келиптир мына. Фуркаттанан бар окшойт бир экитасы. Ана. Бүт кара сулуктар мына. Мен деле кара сулукмун да. Ne oldu üçüncü gün? Üçüncü menen 2 ay yaşadım. 2 ay yaşap, bir günü жақшылап қарасам, birinci güyeme paftor kayra tiyip alpmın. Bolboy tem. Geldir güldür özün oşaysın. Жақшы, жақшы. Жақшы, yemin. O jaş kezinde apam aytadi, eşek menen süzüp ketkensin dedi oşo. Azmaz zamkaynaң çıkıp turat dedi. Жақшырақ кийинip албай белең ана. Кийим нормально эле bu. O жолукту карайлы. Ne деген жол? Bu kalbap turgu hiç neresi? Merli olup kalıp turgayla la. Hiç nersesi kalbay. Ana men jaş kezimde biyçiler menen dagı biyilegem. Jaş kezimde emes, geçelem na. Ha? O talantı. Oo, men talantım ayabay sonunday. Biyçiler menen, nazik biyçiler toy menen biyiledim. Nazik biyçiler toy. Ha. Hazır bilip atasın mı? Жоқ, ол nazik biyçiler toy жабылып кетти мен барганда. Барганда. Мейлем сахнаға шығамын деп атасың. О, сахнаға шығып шундай, саңадағы шығып шундан ары түшүп кетейин деп атам. Жақсы болот, мен колдон келишинче жардам берейин. Анда сахна кичине бир өнөрдү көрсөтүш керек, как раз эл отуратындай, кичине бир бийлейин деп атпайсың. Ошого бир 15 секунд бийлеп берсең, көп. Бийлеп коеюн, а? Көңүл кайгырсың. Ашықша екен әлі. Қайерді көрдің әлі, аял кіші еркекті қолаған әлі. Неме да? Образ деп қойып мұны. Жақшы, жақшы. Молодец, сен қолдан келішінше мен бияқтағы артистерге айтып көрейін. Может, артист болып кетесің бе? Болбай қалды ол. Мен занителем. Азыр башқа, менден башқа чоттоп жүргөндөрүң жоқ? Сен еле чоттоп жүрем, немеге маға чыгып, апересің сен көп нәрсені, ұқтың бу? Аперишин керек сен. Мен киймен орыймын, сен билбейсің мен,
Men seni haber et dep kelgenmen bergen. Nime bolup atasың? Uğurluk kılasыңbı, görkabılaysыңbı, haber maga. Sen haber ver görçüsen. Neni haber et, neni haber et. Haber işin gerek. Mineni. Altından 6 kilo habergin, cezden 7 kilo habergin, temirden 4 kilo habergin, habergin bana. Atayın seni haber edip geldim ben. Haber versen bolboydu. Neni haber edem abi? Kiyim haber etsin, nime haber? Köynek haber etsin maga. Uktun mu жазgı köynek haber etsin maga, kışkı köynek haber etsin maga. 12 yıl boza, 12 ay bozdukunda polna haber etsin. Doğru haber. Ben sana uca tiydim. Cemal, ne kılış gerek dağı? Ne kılayın? Haber versin. Neyle al vereyim, ne al vereyim bu attır? Köynek al verme. Ben köynek menen oruyum. Oldu. Köynekim yok, şımım yok. Buna skvajına kurup öldüm buna. O birinci kıyametiysem. Kutunu kırsan sılatki olup kalat dediler. Kırdılar. Maymunum çıkıp cünüm çıkıp jatmaz ola. Tülezdi başladı öyle. Jaman kalat ayalı. Sen de habersin gerekten bana. Bir ikinci kıyametken sen bana turmuş çıkarsan aya berem, cıldıza berem, neler kunda berem degen. Puh, hiç bela yok buna. Endi sen haber etsin endi. Ben bolsunca. Çalperçe, kakraz men neme var ele, biri var ele. Oşo kakraz oşol alıp kalsa, oşo menen bop kesen ben sana barbay. Telefonun var mı? Var telefon. Kimge sal? Biri var da şu çalpersin. Nomur vermeyin. Ha, nomur var mı ne kadar bekitip koygan? Ne kasal olgam da, sen çalpersen ele boldun nake. Men çoğut olmayın da ne kasal olgam da hazır. Sırazla neme kılasın az, koyatın nerede, neme kılıp verem az. Hem çoğut olam da, güye taş kıyım boludat da hazır mınake mineke. Elin turup kalayım, bunu yam taza oro olupun da. Hazır mına. Elin turup kalayım. Hazır ile orodum ile, bunu niye böyle var? Elin turup kalayım. Mına ki hazır koya tur, elin turup kalayım ne ya? Mına. Ne oldu? Ne olmuş yazdım ile şunu. Çal vergin şu bak. Bunun içinde hiç kim yok hala. Ya canele. O sifralar o zang basıp kettir hiç neresi görünmeye kaldılar yani. Şöyle çiğ koyup dur bak. Uşul nomur verme. Oşonda senden daha kap kettim be. Ja sen mınдай kıl, жақсы turmuşqa çıkpayla жоле сахнаға çıkpaysın be. Sen sahtan ayağa katırgın, sen özüle gibi tandap alып ketpesин. Hem oşonda sahnaga çık degenin, semirip al degenin be. Hem biraz semirip tolup, mınдай görünüktü, barakalуу bolsоң, görünüktü olasın da sahnada. Semir Bey, muhtun bu özünçe sen beni görüp kalıp bir yerde gel al, yelin aldığınızda vasıtat ötpegin, muhtun bu? Semir işin neyken bilesin be? Ya, ayaldın semizi töşek, erkeklik yeşek, elin turup kalayın ya. Önceyle bıldıraç da